Riječ je o aktivnostima u okviru drugog kruga kampanje podizanja javne svijesti u oblasti upravljanja krutim otpadom. Dosadašnje iskustva govore kako na terenu ima dosta nesnalaženja i nepoznavanja kako terminologije, tako i zakonskih propisa koji reguliraju spomenutu oblast. Ovim okruglim stolovima nastojimo ljudima pojasniti šta to znači, šta je to koncept integralnog upravljanja otpada, šta je to regionalni pristup. U suradnji s nadležnim federalnim ministarstvom intenzivirane su aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom za općine Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo na lokalitetu Korićina. Napravili smo ogradu oko parcela površine 5,1 hektar na kojoj će biti izrađeno tijelo odlagališta. Tijekom zime planirana izrada kompletne projektne dokumentacije te pribavljanje potrebnih dozvola. Da bi na proljeće se startalo sa samim fizičkom izradom tijela deponije, instaliranjem vage i ako sve bude u redu, trebalo bi do kraja godine, naredne godine, bude deponija u funkciji. Budući se radi o županiji čija površina zahvata 1/5 federacije, a čija mala gustoća naseljenosti ne dopušta izgradnju jednog samoodrživog regionalnog centra, gradi se i drugi u Paklinama za općine Kupres, Tomislavgrad i Prozor Rama, dok će Drvar biti riješen pri Unsko-Sanskom kantonu.